Malo mo lele ki he hoatani, pia ko kore ki hufanga mohenga hi talawhatapu ko toa pe. Wha o atu pa me he pāngani ka tā mo e whainga maari e hoatani, ke hoko atu mo polokalama anga mahe ni koia i he mōni te wiki ko toa pe, pa mo e tufunga whanua alo au. Ko e polokalama whika taha whitu eni, no ku maa o mai kia e ahoni pia ko e fu polokalama lahi eni ko tau whia o mai i he wiki ko toa pe, i he tala noa o yana whamama a ngahi i siu whakaako, ka tau tatu whitu e ngahi i siu whapolitikare. Ie ne pehe e ko whiwhia ke taitale rei, ai toko taha kotoa pe ki mō tolu ku mō mamata mai ke polokalama ni mea pina, pia pehe ke tingina o tolu kotoa pe te mō toki mamata e polokalama hiri o mō ngahi ngā ue he whainga taimi pe. Ko whiwhia ke taitale rei ki mō tolu ke polokalama tufunga whanua alo au. Kei ki ngā tai ko taitale rei, professor toke tā sio siwa laftani, malo e tau mao e hoatani, pia malo moa ke i tuk taimi, ke whahoko e tau polokalama tufunga whanua alo au. Aloha bito tonga, pia au kau whawhata ko tau pe, e malawa ki tau au sia mai e whainga maare koe ni, pia o kou whamarumaru a te e tala maru e whanua, pe heke a ko pia mo lotu, pia kou whamalo atu i he ke i mau whainga maari e. Toi, malo pito e kore atu pe kau mamata ka tau kia mou shea te tau ngahi polokalama, ki he tingina o tolu kotoa pe ku ke whakaukau e ala aunga kia e polokalama tufunga whanua alo au, ke nā whanongu ke ngai whakamama e polofisa. I he wike ko o si foki Professor Laftani, nā tā tala noa, tā nofo eni i he whamau anga, nā tā tala noa ki hono whiri ko ia o kau whamau, aia koe poini mahu inga na ki hanga o mai he wike ko o si, koe whiri o kau whamau o kui kai ko ha mea whakatemo kārati ia. Koe uhi he kua pau, ke whiri aki ki nau tolu ai whamooni ako, qualification, pia moe tau kei ngā ue whamau anga, moe experience. Ai he kake tau mai tau tolu o hiki ni mai, tau loto pe tau saia tau tolu i hataha, ko ngā tau saia tau tolu hene rea, pe tau saia hene fotu mai ke kakai,
pe tau hau da tolu o whiri whatemokalati ke tau vouti ke hoko ia ko tau tui whamaulahi i tonga. Ai koe poini mahu inga ia ko manatui i he tapolo kalama koe wiko o sina ki hanga o mai. Koe whiri e kau whakamau kua pau ke whiri ia koe ke whiri ia ke whiri whatemokalati ka kai kua pau ke whiri ia ihe qualification pe mo experience ihe whamauanga. Koe na kamata foki ta talanoa na ki fotu mai foki koe sula o ku whiri whatemokalati ia. Pena ke talamai te ke talanoa ke i he weekend ki he sula ko ia na e whiri i karisi pe mo e fotunga i hono whiri ko ia pe ko kore ke hoko atu mua te talanoa i he weekend i he tukunga ko ia mo te mea pe ke manatu i me ko o si o ke te whiri whamamawhai pe ta hoko atu i pe mao. Iyo, koe o ki mo ke hoko atu o ko whatonga evo i he ngā i whela whaki. Urua ki ko e whikau aki e ni pēr moe tutuni e kau whamau. Pe koe kau whamau e ni ihi i tonga pēr ko o hake ai ngā mea ko ia. Koe whakatata ko te he. Nai e toko taha, nā ni whai ai pā usiki o hawhiwhine. Pea nai tō tonu ke ngā pōpūra, e whaingata anoa nai whai. Kana mai i koe o hanga he whamauia o whaata. Ko i ngā ke hau he tōri, koe ke umau le rei, pe koe hau he tōri ki hen, ko koe hau he tōri ki New Zealand. Ko tui e tonga, ko nea ia mahina mai ka te au a nena ke o hake he wiko o si, pe koe wiki ati mua i he tatala noa. Ko hibe koe tai whaiwhie marie a kakai, ko te he o ku ikai ke maa mo tāua e tutuni ai tau he koe kau whamaulahi. Pe koe tui whamaulahi, pe koe kau whamau polisi. O ko whatongai mu koe me ngā tānoa, ki he koe tau e ai hoko a Lucky Niu, ki he whamau kau e kau whamau lahi, o kui ai ngāhi palo parema i he ne whai tutuni me he wakai ai kakai. Ai ko o hake ai ngāhi whakau kau o pe he o ku kau ki he patoa, pe ku kau ki he pate kakai, ai au ke he kau ke pāte ke patoa, ko ki ngā tōu, wa ke nisi na hanga whiripa ke he patoa. Ko mea koe ko usio ke ngai tāra noa ko e ripa ko whakakau ke ai he kupe he Amerika, o kupalo parema pita Amerika, i he whiri koe he Palestini ai kau whamau lahi, mo ne whiri e kau whamau ke kau federal structures, pēr moe kau whamautangi, toko te au tupu na urawe ki. O ki ai palo pare mai, ko unga koe ne hanga whiri, pare mo o ku mawahe e Palestini me hitoi ngā i he Congress. Ka oku whakapolitikare Palestini nai whiri e kakai, na whiri e Electoral College. Aia koe mea koe ko wakai ki ai, ko hingai ko tauna tula whakai tangata, he kuhanga e Trump. I he uwhila waki koe ni o whenga i ke ne hanga ue sia ai tutuuni e kau whamau na ne hanga whiri i ngā hi kawenga ke he kehu whaiwhela whaki i he ahoni Amerika. Aia koe ku poini o ku malawa pe ia ke hoko. Ka i he case koe atau tōru, o ku ki i sai angi. Ka ku kei malawa peke. Koe ne ki i sai, he koe kau whamau lahi mo e tui whamau o koe ke whiri whakapolitikare, e he taki whakapolitikare. He koe kusia koe ka Amerika o koe palo parema. O koe palo parema lahi he temo ka lati whakare papirika. Ko palo parema he koe ke nauhanga whaka
mabahe I ta whaaketa. O kuna malawa e ta whaaketa. I ta whaaketa koe ki na malawa ki na honga whamabahe. Ai pure wha politika re pe me whiri tau atakai na hange ko ngai whatawia koe koe whamao. O msio koe ka Amerikana e tonu sio koe whoki hanau pare mia. Koe nau kau ko wanau nau whae whatawia wha pare mia. Aia Palestini pe patau paremia pe ai Palestini. O ku firma o e taha ia ia whainga whaunga pure pe he ku makai ke oua e whiri wha politikare ia. Kai malawa ke ne whai ea ngahi whatongia hange koe whiri e wha mau e kau wha mau lahi pe koe tui wha mau lahi i keisi atonga. Papare mapita Amerika, lahi apita ngahi keisi whakaririfu a Trump e mo kau Congress o hake papi ai documentary na e tuku mai a tataki i he the New York Times newspaper i loa koia. Pea popou ki ai ngahi newspaper i loa apa me kau taha media i loa o Amerika. Koe na uhanga whenga ke wholahi mai, ai ngahi anga tae te unga o ku whai i he White House. Pea oku pehe hono taitolo, koe fo i fourth estate, colon, Trump and the New York Times. Koe fo i documentary. Ka koe hanga he the New York Times o whenga ke wholahi mai ke kakai, ai anga tae whe unga. A Trump mo kau Congress, ko whai i he roto White House mo whai ke kakai whiwhine. Pea mani ngahi tūtu uni talu ene hoko ke he mawhai pure. Pa ko whenga a Trump ia talu ene pure ko ne whenga ke tamatei o media. Ma tui tonga na o atu, ai nau e kau filosefana nau ki lawe ke ai. O ku ono, kata o kuono he ahoni ai ngahi kupu kai ke tolu pe i he tala noa ki he vai o mawhai. Separation of. Pea koe tahani ana o tolu koe media. Aia koe ku wakai koe ki tonga, o kui aire vai ai angai tatau pea mo parapare ma koe no hoko i Amerika. Koe tau hao anga he kui kai ke whiri he paremia. A kau whamau polisi, pea mo kau whamau lahi, kau whamau tangi, pea mo tui whamau. Ka koe tono no e whahinga e tangata e ke i mao peia ai ni au whai e launga i Amerika, ai ni au whai e launga i Tonga. Ki ngai ke iseni. Ka koe hange ko kulawe ki mua, ka koe lelei taha pe ni i tala noa ke whamau anga. A eni pe whaunga o ku whai a ke mamani. Pea mo hono whimau ke whiri e hata. O kou whaamu ke ua te tau mare eine mea koia. E koe tau hanga ia whawhai ke hei a constitutional monarchy a poranga whatui pea me he republic. Constitutional monarchy and parliamentary democracy pea mo republic and constitutional democracy. He kuanga pene wakai a o ku tau saiange ki tau tō e constitutional monarchy i Amerika pa ngā republika ke he ku tau he uia e tama ma ke heia ko wana sinira pe mo tu o ku ikai ke na o wha politikale ne mo ke hana o ngahi mawhai pe mawhai pure ka ku ikai ke whiriat ki na tō he kakai ke na hanga whiri ka o whamau ko mea whika ua kia ko whira ko mea whika ua ko gravei mo hefo ke tālanga lahi me whai e paremia mo kalafi moala i he weekend pa ko whapa apa lahi ke he motanata koe ni i he na tālanga ka koe ne hanga whamanati mai ke te au ko executive ye ko kupu e taha o mawhai pure he ahoni. Ne tala mai e Charles Monster ki koe kupu o kuto. Koe executive, koe parliament,
pia mo e whamaua. I he ahoni, o kutala mai o kuono, nengo o kuikai ke whakakau formally, officially mai ai tolu koe. Ai kau overseas consultants, pero nau tolu whaiwhare me muri, koe whurutunga whaunga ngā wha ofisi, bureaucracy, pia mo media. Ka koe tālanga koe o taki koe ni i he o kupu ke o kulau e kau filosofa e aoni koe ngai kupu mawhai pule la o kau e media e ono tāna ke. Koe tālanga nai whai, koe tālanga i e tawhaki ai media kupu koe ia, koe tawhaki ai executive pia o kutoi whare area ai paremia. E kai o au ke whai ki te whananga e o kupu koe ni uwhawhawhonga mai e o tangata koe ni. Ka koe kuwakai koe ke tālanga koe ni na e lo ua e o whaha ina na tō nao ki tu. Nei he natula toton ke tālanga ai hakautaki. I he ukupu koe. O behe koe nana tōwhalo o ki tua tapu na ua, he nana alo o whakasino lo ua. O kuwhi mau ia ke tau tokoni ki hono ako i o kakai, koe tālanga au ki ai hono ngāhi whakangatanata. Ai tau ataina o e rea. Pero fe mau ki tau tōru ai kautaki, pero koe hae mala kautaki ai. Ke oa te tau tāha si pinga pehe, ki he whonua. O fe mau ea ke te whai e sio ki a i he wakai a ku. O whababa ki hau tangata koe li, ka nau mamahi au i he rea o e tālanga, ki he tūnga koe. Kai ke? Me whakatupu e ia e tai mahino he whonua. He rewa he whonua koe no moro ia ai freedom of speech ke tālanga te ia o au ke utunga. Ka ke te au mo lo au, o kuikai. O kuikai koe tau ataina ia e lea i e konstituto e. Pea kuikai koe tau ataina ia e lea i e mo ui whaako. Pea ko lea u whihia ai ngā hi tālanga ai ahoni. Whihia e tālanga i e Facebooka, whihia e tālanga i ngā media, whihia e tālanga he wharearea o tōna. O ko whihia e Trump o e ne Congress. Whai ngā tālanga tatau, tālanga whasino, tālanga whapesno. Pea ko ku tala noa tau ataina aku i e ku wakai, ki e tālanga koe. O kou whamange mai ko e tālanga koe ni na nofo pe he issue. Pe koe poini, i he tālanga koe ni koe tanuha. O koe koe tanuha. Koe polokalama lotu koe ni whai horo e pureanga. Ai au ku whai kenga i tuku aki. Koe poini ia. E nau whaka amu koe tālanga ke veteke. Whakai ata mai, pea osi ai. Kana i kai. Koe mea ia ua e tonga ko whialawe ati ai. Ka pau ka ki haha hao tānaku ma hao whehui te u alu ki he tala noa. Ki he whakawau koi ki he kausula me tā noa. E no whamau e songolatisi. Koe e malau pito e palawhesa. Koe ngā kuta oku ke foto mai foke whakaukau ko ia i he loto mo au kai. Aia o kai foke whehu i he tokolahi ia. Ai vele titi koe mahu inga o e lotu, pe koe ke mahu inga e loto mo au kai pe mahu inga. Koe isiu ia na whehu ia, koe whakamore koe whakahoko i he polokalama loto mo au kai. Pe oku kei totonu ke whakahoko, ke fua he whonua. Pena ai pe ki tari ke e pare mia whakapaanga whakaekonomika na ni hanga o mai koe lo tonga koe tō koe ai
ai palapalema kone COVID-19 o hongea fonua mga businessi pe una sio taha peke pure anga pe fia ma urewa pure anga ke whakamore ke na whakamore ki na toluia ko hinga ka lava ke o te paanga pe te lava te takai mai o whatupu ka ke na algo ki me pe na lava ke na tala noa i na waia i he foi i siu ko na whaana whehu ia pe ko toi ngare waia na alu ki toa ka pau ka anga ko ho wakai ki ai ki anga whainga tukunga ko ni tuke hange ai ku ke os whakahana e tai whawhie maari a pito anga i na tālanga ai ko hare wa mea to tonu ke hoko tu me ai heni ai kau taki ke anga foi kupon ko mitia pa mo executive Ia koe uhina koe talanoa e kau filosofa. He koe, he kuneama o te ngai ke whakakonisu tone mo whakalaa o ku kau e mitia. Ka ku osi hoko ia i he mo ui. Hange ko kulawe nai, koe whiangangai e nia o ku hoko, pe o ku rorotonga hoko. Ai hoko a miti a ke ne hanga o whawhangu mo wakai ai whaiwhaitongia ai executive pe nā kuoslawe ki ai pe mo e wharearea pe mo e whamauanga. E kotonga ia o ku whuvaiwai au pito ai whesiri aki ai ngahi kupu. Hange ko kukulawe. O ku whuvaiwai au pito pe o ku whaavaiwai e kupu ia koe ki he kupu koe i e uhinga haku wheko kolosi aki. Ka koe whamau pea i he kupakai a ku. Ka oku toe asi whakapolitikare ai whamau. Hange koe atenseniare. Atenseniare ki mua, ne talamai au patoa ia, pana poupou ia ke pure anga kuia. O koe ke maua ki he atenseniare ko nipe kui fe. Aia o ku hoko pe ia hange ko Amerika, ta foke Amerika. O ku hoko pe ia he kau whamau na e whiri, e Palestini, kau whamau ia ai Republika. Pe au nau tui whaka Republika, ni ka mau mahino ia he whonua, koe kau Republican follow. Pa koe mea rewa ai foi whaunga whamau anga ia ai jurisdiction koe a Amerika. Ko ene hanga o whawhepaki o ka pau e uesia mai mo whenga mai ai Palestinia mo e kau Republican i he Congress ke nau hanga pule i nau to. E nau whai rewa e nau whiri. He uere foi tau taina mo e totonu nau i he roto whamau anga ke nau hanga whawhepaki neongo ku os whiri ki nau to. Ko neongo whiri ne whai e he Palestinia. Uikai le pehe ia, e hana hea konisu tone mo e whamau anga whatau o whaata ke nau whai e roto e Palestini e nani e whiri ki nau. Pea kau kei vai pea e kau whamau anga, e kau whamau e ni isa, o nau mui, pea hange nau whata whaki, o hange koe atensiniare koe ne talamai au patoa. Atensiniare leo leo. Pea kehe ni taranoa i fō, pea kehe ni taranoa e hake, i siu koe ki he lao e ono. Se te whanata a mea koe ni kokore ki he whonua ke tau makai pale rei. Ko whamau koe a aku, mo i whakaupinga. Koe lao e ono, kai whakalao, kai whakanisu tone e me whawhepaki e ia, ngahi kupu koe kaimata. So? Pwede te hame ai ke whakapinga. I tau tā anō whakapinga. Kai hawe a tensenere, koe toko taha o kau pehe ke ha. O tala mai ai mo oni o i umi au taha whakahamu. Whakapinga tala mai e ukupu o tānata. Koe ko hinga o ai ko hako popo ke he tu i whaunga. Koe ko ai he whamatala koe mea o tala mai ko nisu tone. Ka tausio ke whihe mea ko lima na whangata. E hana whaha ni ea tala mai ka te au ko hunga ko popo pia ko loto pau ke pure ana whakatū.
Ko kala noa tau, ko whaunga ia i hauni, pia uta e whakonisi tōne i siu. Ke hawe a tensi a rei a toi aene whaki i whauinga. Ko nea ko whaingatare vai. Whaingatare vai, ka pau o patoa ia pe pātia e kakai. Ka i whamau anga atonga, o kui kai kene tala mai e pehe a tensi a rei e popo peke patoa. Ko kia kupu pehe ia e whamau anga mai tua ko jistu tōne mela. O koe ke tala mai a koe hou e ekipa hao pe ia, e tangata a tensi miliani ka pau koe hou e ekipa koe no pere koe ha. O koe ke hame e ke tala mai ke ne hao whai, o si mau e ko jistu tōne mela o e mea koe. Ka koe ha, koe tangahi vai vai, koe tangata, koe e whine, hange pewe ngahi vai vai mo paraparema koko koe Amerika. Umi e tala noa e paraparema Amerika, pia whaapuria ia i he kau Palestini na rao mai o mui ke konistu tōne mo e lao, o asilewa, saipe nga e whai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 
we ai vai anga na ko istutone pe ke nga tai ka fa deri ai pa ko asma e tai minu funga ane be ko ha e patoa o we o na hanga we na hinia ka nga tai ka na mamala na to le am ta fa ko isu pe do molo atu pe pe mo pure anga ko ni kau foki mai. Ko alu dai ka ko foki mai ki hota noa pe ko hare wa me ai fai. Ko me fai ke tu pe ngai kupu ko ni. Ai ni dia. Ko ngai kupu kau ilo i te nau malawa ke nau e sia executive me parliament me whamawa ai kupu pureman. Tō mao e pioka si e anga e whaunga o ngahi ngāo e ngāo e ngāo e apore ngāo. Ka ku whia mao ke nau tuku he ngāhi mea to tonu o ku whakoni sutoni mo e whakarā. Pea, tau toi wakai ki he kau whare e mei muri he unau e sia e nau tolu kātoa e ukupu koa. Ka ako whia mao ia ki tau toi e ako ange ke mahino ka tau tolu ko e tālanga whakakonistu tone, ko e tālanga i he totonu o he rea. O koe ai mea ko e tālanga he uhinga. Ko mea eo whātau ataina i mai ki aiki tau tonu. Ko mi pia, o ku whihi he mea o whai he mi pia i tonga. Kau lawe atu tonga ki hanga hei uhinga. Ko uro ki he hao e mi pia, na pe he na popo pe na tolo e pure anga hange ko kalon kali ko newspaper ko newspaper pe na e ke ne formatala e kamata mane mu a newspaper o pe ha o kalon kali ka ko fatongi o newspaper ko newspaper e formatala e nga o e pure anga ko ni tau mo ko whenga ke wahe mai ai mai mo whai e tui pe mga ua e pure. Pe asia he kai mini ihu ni hanga pe e a popo. Ka kono ko ni dia ko na ai pe ko pa fotu reba ngai mi dia ta wa dai. Kange ko tai me tonga. Tu ha ke kere na sai e tai me tonga. Peke politikare a kalafia pa koe ko hata haina e candidate. Koe taina tō ngā whai mai e ia e whatongia whakamitia. Kana ne whai mai whatongia e ua. Koe ripoti pe mohana analaiso ai ngahi uhinga. Ai ngahi ne ana e hoko i he ripoti o i niusi. Koe kere a nai whai mai mea tatau. Koe ripoti mohono analaiso. Koe palapare mai kere a he koe tangata politikare. O kui kai ngofua i ana kusilawa ke ai he temokalati
ke hao hatangata candidate for politikare pe ko hata politikare o whakalere hane mitia. E koe fo I halalahi ia o whanau I kupu e mitia I tō ngā koe fo I tāsi pinga koe ai kerea. Pe ako hau ai pe he ahoni o ai mea koe kerea voice moe ha. Koe o mea katoa ki he patoa. Mea katoa na ne hanga tokonia a ki risi ke nofo ai I whare area. Seke ne tae maa mea. Pea koe miti aia o kui kai tau a tāina. Ne tau a tāina ne taino tō ngā I he kwhawheo naki nawa. I he uhinga pe he koko kalafi. O kui kai ko hataha nā ne kumi mo ui aki a ene taino tō ngā ke hua I ki whare area. Mo puke. Ke nofo I whare area. Ia ngai bai ahanga ia. I he taino tō ngā. A koe foi kehi koe. Sio pusa ki mai foi mea a koe a kirisina e whai mo kere apa kua tāri ia he la hapa konistu tōne pe tāri pe he whonua hoko mai ki hono whoha. Ne to tonu ke ta ofi katoa e umea koe a he malumalo e konistu tōne mo e la hapa tala noa te mahai. Pea ku hau mi whika pe au ke apa ku ai mo e nā umea e pato a koe tokoni ka ke masi wa mo e langa whare ma. Hawe ha. Kapu katoa e tonga. Kapu e mitia to ea umai seke he mea koe mau I o I te mokarati. Pea koe tau te mokarati e tau fu tae mahina mo alu noa ia au pito. He kua tāri he whonua pea tāri pe ia he rama ko ni sutone ke pehe patoa. Nau wharere nau mitia. Nau aime nau ngai kurupu tokoni ofa koe tokoni masina. Oku tapu ia serini, ia seriane mea koe. Tapu ke whakatua politiko pāti e nau mitia. Tapu ke nau tokoni whakai paanga koe, whakai koloa ke kakai, e uesia ai pe mamau ai lau o I whiri wharearea. So, Walo pare ma au pito pako nofo a sio po whahinga demokarati whē ia o kau alu kia. O dodon ke ue whaha u ia koe demokarati. Dodon ia ke ue whahtara noa pe hea e whonua. He koe ke tā mai he sipinga o ngā ue mo ui. A kau politika e a mea ko ia. Ta tau pe e ngā taki mono kau mui. Pea koe e miti ai. Ku mai pātea kakai, ko ku mau pe ku tonu nai e ku mau, to foto e na tomu e na o kaloni kari, ko whamoi kaloni kari pe he, ko kau pātea kakai. Sio? Ka pau ku tonu e ku mau, ka pau ku hala. Kaloni kari e, kere a voice e, tokoni ke masiva. Kuke mai raba ko hina tau te makalati ke. Pero kuke ta ofi. Ne toton kuke ta ofi he pureanga ko ni ne kamatame aki ai a kosita la vlavo I ta usi mahal. Ne whenga ke ta ofi la na whare ai pato. Ne toton ke tuma ai pureanga. He kue Kuke ato e uhinga tonke e lere noa ia e kempeni e taka whamore pe ia. Whamore pe ia pe tuwha paanga mo mea koe pe hepe. Ka mena ho. Ka matata au pia e akosita. Pe a hofo ki he patoana o maka I roki. Pe hano mui mai a ki mu. O nau ai nā koe betata. O keke mahina mai apo pe ngai proseki ai pure anga ko proseki ai pure anga ko proseki ai patoa. O ku mau ai vai ia o e mawhai se korisi mo wheta awhia. Keke hiro pure tau angu. E koe kulere pehe, mamau lao e mamau ko nisutone mamau I ngā ke toke toi.
whakaukau e te makarani, ka tau tānoa te makarani. Te tānoa te makarani, kia, o tonga mamau ka atoa u sipolo te makarani to. O a oeni ki e umea o tau siwa e hauri. O noforewa e tonga whakaukau, Kake whaasa te mea koe, mea ko kate ukete toi, aue ki ai e whaatete mea mere tāno. Ko nofo whakaukau lahi e mea ko na whaipure. I kei malawa pe he Palestino Amerika ke ni ngā aue hala aki hano mawhaipure ko o ange ki ai e korisu tone. Pena e o soko ki mua ke Palestine e ua pe toko Amerika. Paka o novo whakaukau ki mea tatau ki tautolu ki tau. O sene tauriria ua whango fumu. Ko pare mia ene fia pa manau mau pe i e mawhai whaka pare mia na e oanka nau tolu me he ua whango fumu. O au mai ke pare mia au. Tau lawe whao se atu tonga ki ngahi tua holo koe ni ani na tupunga ai aukai. Ai koe nei tupunga ai tālanga kalafu mai e pare mia. Ko nofo o wakai ke mea koe ni. Tua ki whoka kalafu o whaka politikare pa koe campaign pa ulahi kakai pe heu na wanga tua ki. Pea koe tuku hau ngā hawe aki. Ko nofo whakaukau ki e mea koe ni. He nai te eki ke whahoko i e historia ha mea pehe. I he tau hau mea tupo uaki. Ko umea kou as mea tupo uaki, i he lotonga e tau, pe moe whetukutuku mea tupo uaki moe tau tahi ke kamata ai pure anga i tonga tapu, na e kau ai ua wau whakalotu. O wau whakalotu ia, he koe fo i tau koe whenga i ke whakalotu e, koe whakalotu i e whonua, ke ta ofi i tau lotu motua, mo i tau tui motua, koe tau whakauseti koe inga ke whakalotu i ki tau tau pera e popo kei kamisnari. So koe fo i uhi ngā ia. Paku ase ai ngahi o wau whakalotu. Pa te eme ngahi o wau ia, na mahino, koe tari koe e tau whahau koe lotu i he tawalu tolu hiwa. Tawalu a hiwa o hofi, ai kolo tau ko velata. Pea i kai tawalu tolu wha isa, e tari ai tau whahau lo. Tawalu tolu hiwa koe tu whonua e pohoana. Kana e mahino tonga, na mahino e ne whae e ne tari, e ne tari a si sumo lot whakasiane i he tawalu tolu wha. Pea tuku whonua rewa i e tawalu tolu hiwa. Se uke hongo fo i o wau koe ni. Koe tawalu tolu hiwa, o ku tau pehe foke e tau tolu ria koe fo i o wau whakalotu. Pe o ku alu ai ngahi mara ngā ia moe hafua. Pe o ku iai pe hono uhinga koe ngā e koe tuku atonga ki lotu. Isa tuku atonga ki langa. Ka koe fo i kano mate ia moe tamai mata ia o tu whonua i powono, ko hono tuku hake ai konistu tone moe lao e tau whahau moe kau loe. Moe kau whamau. E rege kau ai hau wau whaalotu ia hakakai e whaiaha au kai mua mea. Nai uhinga o hanga i tau whahau o tuku hake whanua konistu tone moe lao
Ko ia, koe wa whai kau a tau wha. Koe tu funga whanua. Ko ia, pe me kau wha mau anga. Me kau wha mau, pe me kau loia. Mahino au pita. Mahino au pita hangai tau wha hau wha whai ke hei neo ne matu unga i he lotu. Pe kutonu lewa, wha no maranga e tuku i pou ano oia. Ka koe poinia a tau wha hau. Ke hau e loia mo e whamau ko tō pia he ka hau. Neki ki te homi ki a ka kaike. Ki nau mui, ki e foi whakaukau. Koe lau me ko nistu tōne mo e whanua o ku awe. Ki he langi pe a awe ki he otua. Ka koe, ka kai, koe kau whamau. Mo kau loia, moi. Koe. Koe mea koe nu hoko whaia e te lau aki. Mon, whamore ke ai tuku hau e kakai. Tuku ke hange ai uhinga ia u pehe koe wha politikare. Ka pau koe uhinga ia. Mahino ke e. Ka koe tui, whamore ke tuku hau. Paru asmai ka te au koe uhinga e taha u tau kare i mahe pare mea koe uhinga koe COVID-19. Pehe koe tau hau me he nau ngā ue ai pure anga pia moe ofa ai o tua. Pehe koe nau wau ki kakai ke nau wau o sio koe hae nau wongo ki he mea kua hoki COVID. Tukuangange uhinga campaigni wha politikare. Tukuangange uhinga mooni peia koe tuku hau. Koe kutanoa to akuia ki he fo iongo. E koe hae uhinga e pare mea me kabineti koe ai ki he pate a kakai koe politikare koe. Koe me kou mautanoa kia he lo au. Koe fo iongo kou mau he tonga e ne alato e pare mea o sio kanauto. Koe ne me ato tanoa ngatonu monauto. Nego mahino. Koe koe whatongia e pare mea ke alo whai e mea koe. O salamai ma wahe lo tu mei he politiki e tau whahau me le swana mahino. O koe ko hapure ana ki tau tolu ke pure i he siasi. Ke pure i he lo tu. Niongo nane tuku e whanua ki langa. Ka ko stari mai ko ni sutonenga he fo i hala. He kai ke pure e ha siasi. Ai konisu tone mo lao. O smahino ia te. Smahino ia tau whahau. Ka pau ku haa tahaya ke te ai mahasiasi. Ka pau ko mea whau e siriana. O ku haa lai. E o au kai holo mo mea. Ko mea whau. Polotu mea o e siriana. Whelewhesias ka tōri kama māmunga. Ai hana o wau. Ko umea e o whai ke ai sio. Koe haku ai peke ai whau siriana pe ai au kai monea. Nai os ta ofe tau whahau. Neongo koe tu i. O ku ulu e se sika koe mea i e tua. Koe ulawe ate mau ina nea. Tuanga nge ia koe ngahi mea i au tana ki te. Ka koe fo i ongo koe. I he au ate a parenia. I he taimu whainga tā koe ni. Koe ongo i au kānoa ke ai rono. Koe asia tu. Koe hae whainga o ngāme whainga politiki. Ka tau wakai atu he kakai o eua, o hapai, o waba. Koe tau tānoa me muri. Koe u koe ke tonga tani koe ki heko. Ka koe ke zio koe ki he ua au ai. Maopo e kakai, nau whai e polo tu nengo koe mea whau e siriana mea whau polisi. E nau i ai, e nau mai mo ngā siasi, e nau pōpō ki ai. He o kua au ato e pare mea ma kaminiti. Neongo po ato au kai e uhinga nato. Ka koe tau whoki mai, o koe tau tānoan me mouri. Ka kai i tonga, o koe tau wakai e tonga,
kuna tali le ai foi o atu. Tō newa ke tau whakaukau ki foi ongu ko ia. Wai kau whaanga, whai pe whatangia ko ia, whai mai mitia mo hai. Ka ke tau alu loloto atu ke tau foi mea whakalotu mo tau foi mea whakatonga. Mahalo pe nai uhinga pe hea pare mia. Neongo puiai me ngai tōno no he whai whatangia ko ini. Ka koe ko wakai ko. Hanga ini a tonga koe ko manata. I mo ui e tangata i ki ko whaalatu ki ai. Ka mai e ka te au, koe ho sio ke he kulotu. He ku whaata mai ia moe, fulahe kumore he misnare. Ngawe aki ko ai he kau whai whekau ki e nau mea pea nau tō. Pakalange rewa ki ai. O ku ke fia ho au ke lotu. O ke fia ho whaki ho paanga ke misnare. O ke fia he ua wau o tō apere lotu. Sama e ia. Koku mō uite. Waka. Aluka atoa ho mō ui ke whai mea koku ke fia. O ke whaka atoa pe koe iau. Tō pese e niti ke utu ake ho ka. Na whai ko maa ho ka. Ko mea ko o fia ai kakai o tau ki o nau mafu. Ko mea ai ko o tonu ke nofo ai tau tala noa. Neongu o kuiai ngahi mata vai ia ai. Koe ke usio ato au hangatonu ki au kai o ko usio ki pare mea mo ene campaigni mo pate kakai mo kabineti. O ko usio au ki he kakai o ngahi motu o nau fia. Ie foi o wau. Te mo me ange pare me ama kapniki. Ka kusfe unga bege te au tonga. Te kia hakulea kuia ki he mea ko ni tau e whae tālanga ai koutou kilea ai. Te kia hakutohi ako ha mea kia. He koe tau tala noa tau tōria koe mea mahu inga taha ia ke tonga. Ka ke toi lawa tuku ai ha moe, tuku hau moe, ha moe, kai paanga moe. Ka oku pehehe tonga ia koe lotu, oku tau ki hono loto, ko ene osi. Ka koe hae te mokalati. Koe te mokalati, koe whae mea oku fia ai kakai. Ka pau e tonga nai mea ate pare miamo e kapne tiu ka kia hataha tai tarki nau tō. Ka kege whaha katoa makai mo mea. Neo ka pau whai pēha ngui whei. Umu ka kai tau no moro. Ngulu pe whei ngulu pe mo whai pe umu. Me ene whai mai se tau siwrai se. Lau senturi nai mo ui pe tau siwrai se. Ko tau ngulu pe mo whai pe umu. Whai he tau mātua. Tau toi o hake. Wamena na ulawa haipa na ulawa pena tō whae siwrai se maalunga. Koe ke tau lawa, ta tolo langa, hangahi langi, na nau langa en langi e whika. Me nau ngulu koe mo whei. Ka wau whoki mai. Ka pau nau sadau pa ke hau hataha, pa kege fia hataha, pa kege whapo rot, pa kege o mai uhiwa, pa kege whaha kai. Pa whanga he kakai. Hane ngai, ngai mea kai, ngai mea kai, te kakai na nau fia. Pare ni me kapne. Kake he tonga ko ngata ai ka tangi pe ta au ke ai ka ko bakai ki ngai ka venga mahu inga ia me whai mai ta langa ka malongoa whunua i tonga mo muri he uko simo ken o whia e pike ai. Mahu inga pito pe malo pito e profesa e hulu mai e ngai whakaukau ko ia. Ko tu e ku au ngalahi a pito ia tokon ki he ngahi tala noa kone whakahoko he social media mo ni Afrika aku e mo au kai. Ko inga ke te ki māmange e mea mahu inga mo fia kakai. Oku ai ki whaiwhehu i heni
na e ke wanga o atu e ki whi whakaukau mai toko tāpea ku te puria ka koe ki whi whehui pēni ko loto ke wanga o atu pe me toko tākehe pe o ku ni whaamu ke ki eke ato ange ka te koe e ki whi whakaukau koe ni te tahera i ka winga koe ni ko ngahi whamatala koe ni o kune o mai he aho ni pe mo ngahi whamatala ki mu aho mo polo kalama hange ke te au o ku tū ia ko Paloparema o Hokotonu hono whiri e pē no lomo tū i whamaurahi. Ko e whehui ka pawe whie mau ha whakarerei e Paloparema hono appoint hataha ki e pē no lomo tū i whamaurahi. E tui ta tāu nai ko Paloparema o kui kai ko ki nau tolu o ku whiri ke ngai tuunga ko e ni ka ko executive. Tu i e ka pau ko mea ia e whie ka kai hange ko ni whamatara o ku tūri ke whotu o ku atu. Ko e whi i whamatalai kau te ki sionge ke te ki mahino ange e whi i whakaukau. Ko ngake ke te mau whi whakaukau. I kai ko mau tō. Ke mau e, ok. Kai ko tō tangani ko Roy Takataka. Ia, Roy Takataka, ia. Mahalo a miro Roy. Ko e ongo fo i case kehe nia tōnga. Koe. Ko Raklada Peka Roy. Ko keise nia ko e o hai nā mea. Lotu moa kai. Koe. O ko talanoa au i he whiwhia he uhinga ko ia. Ko keise kehe ia. E kai ke mai keise ko ia o whatatau i ki he whiri o e tui whamau lahi. E mo kau whamau. Koe. Ko keise kehe ia. Koe lia koe fui o atu bea e pare nia aia. Pea mo e kaukameri. Koe nau kōrea. Pea mai kakai o ngā he pōra. Mo whai pōrotu pa nau lotu pa nau au kai. Pa koe hai au e nau. Lolo e nau au kai. Osi. Pera koe hina koko pōpō tau ia. Ke tau foki ki he mea o whiwhia e kakai. I he foki ke isko ia. Koe. Sai, koe tau hao koe ki he whiri koe ni a mea koe no ku whaikai te ke mo e whotu whakaukau. Ke whiri e hai tu whamau pe mo e kau whamau lahi. Aia koe mea koutala noa mai e ia ke te hau. O kui kai whiwhia e kakai i hono whiri e he tu i mo e tēnoro. Ka koe whaunga koe whakaefuo, mo e whakaketo i whakaukau, ia mo e uho, o e fo i mea koe no taranoa mai a ki ai whikaua. O i mea kehe au pito ia, koe jahne wawawhi i e fuo, mo e keto i whakaukau, keike cruise, ia mo e uho, ia mo e fo i taranoa ki he aukai. Koe poini koe whie tu whamau, mo e kau whamau. O ku whaia e he constitutional monarchy kotoa pe i mamanu. Kei tautau te whiro, ki ngā he whanua o nau he malumalu e tahine kuini. Whanua e tolu furu, me lei whango furu o nau i he malumalu, i he Commonwealth o e tui Britania. O ku whirika atoa he ko wana senga e, pera mo e tahine kuini. Hai uhinga, he oku i kai ko hakau whafafonga, whapolitikare ki nau tolu o ku whiri. Koe foi uhinga pe ia. Pera ku whaia makatu unga, koe uhinga, he koe kau whamau, mo e tui whamau. Oku i kai koe kakai pe, tai ai hana au qualification, ngā he pui tua, whakatau kai, whakairo roto. O kui kai ke hange e koe whiri mai kau whafonga whareare ako o sta noa ke aike whiwhia ai kakai. Ke nao mai o aike whiwhia ai kakai. Koe whiri koe o kau whamau mo e tui whamau. O ku i kai pe i he historia nae i kai pea oku i kai pea he i kai. He mau ai hono keto i whaunga, mohono fuo, mohono ho, ke ai ke whiri e he kakai ke nau whiwhia. Pe ai ke whiri e he wharearea, he ku whepaki. Pe ai ke whiri e he executive, he ku whepaki.
Ko hinga ko lawa o firi he Palestini ko a Amerika. He ko whamava he Palestini ia o executive. O kai ke kauia he whaula. Ko uhinga pe. Ke whakaofi ki he uhinga ko whai he constitutional monarchy ko wana semiare pe koe tui. He kai ke he ikai pe ko uhinga ka pau e ai ke firi he wharearea. Pe ai ke firi he executive. E mau re vai ai separation of powers, e feta awhi ake e mawhai. Koe ki ke he pere paprika, koe whamawahe e Palestini ke ua kau e whaurao. Ke ne whai mai whiri. O hinga e koe ke hana o kō wana sinuia, nā paraparema. Koe tau tō, o kui kai ke tau rongoa a tau tō ruenga he constitutional monarchy, ta tau pe moen, ta tau manusila kāna, ta mo whewho. O kai ke tau rongoa a, he koe tau rongoa a hepe o tau ia he kōwana semiare. O kai koe taha politikare. Koe tau rongoa a hepe o tau he tui, o kui kai koe taha politika. Newa o kui ai hona o ngahi mawhai pure whaka politikare. Ka koe whiki a koe lao mo konstitutori. He kulawa ke oange mawhai pure ki a taha, ave lava ke oange mawhai top tapu ki a taha. Pa te lava pe ia ke iai ai fo i tō onga koe mea ko ngofo. Ia te anga i tō onga anga whai ia. He kai whanguofoa e fo i mawhai top tapu mo i mawhai pure ia. Ai a koutu i pe koe hae mea ke ai ke whiwhia ai ka kai he whamauanga. Koe ke hae mea ai he whamauanga roi ke ai ke whiwhia ai ka kai. Na e ikai pe oku ikai pe ikai. Oku whai aki pe ai tutuni ai kau whamau. Kai whiri mai e hataha. Oku ikai ke ne kau i ngai mawhai. Ue whiri whapoikari. Koe whamauanga ia koe koha kupu ia koe ai ke whiwhia ka kai. Koe whamauanga koe kupu ia ke ne whakauhinga e rao. Mo ne whamau e lao. Ai mamau lao ai ka kai. Koe no whatongia. Whatongia ia. Oe kautaki, he kupu taki mo e wharearea ke nau tokori. Ke whai hamea ke whiwhia e ka kai. Ka koe to e tala noa ke he ia. Ai ki he general will. Koe u concept ia koe iau maari. Koe public opinion, koe common will, koe common good, koe general will. Foi concept ia e tolu te tau au da tolu te au toi maari e ia e kuwhihi ia. E kai pege la. Ka koe kai koa whatongia ia. Neo e kutala noa koe a ako koe ki he. Koe koa whatongia ia e pure anga ke nau whawhiwhia e ka kai. Koe mai kau entertainment ia. Koe kuhinga koe kanoa ke whiwhia ka kai i he mea konu pai pure anga. Koe kusio a kuia mo o mai e ngongo me tonga kai ke tonga ki he nau whiwhia i he awanga e parenia pia na nau whiwhai katoa. Ka koe kai koa whatongia e wharearea ke whenga i ke whiwhia ka kai. Koe koa whatongia ia oi koputaki. O mea nau mai whatongia na toko o slave aki. Koe whiwhia ia koe mea ia au ke ke kumiki ai. Koe ngai kupu e society unau whai o whawhiwhia ai. Ka koe ai mea au ke whiwhia ai koe ngā au e kautaki. Koe mea au ke whiwhia ai koe ngā au e whama. Pea, ke kakato. Koe ai moe mea au ke mamahi ai koe ngā au e kautaki. Koe mea au ke mamahi ai koe ngā au e whare. Pea au ki ai mea mo ke mamahi ai koe ngā au e whamawa. Ka koe mea wau tau mamahi ai. O kai ke uhinga ia ke tau hanga e tau tolo o furi e whare are a pea furi e whamawanga pea furi e kautaki. Tuku ke ka pao o nau whapopura i tau. Tuke nau whapopura i koe nau ai tutun pe e whanau ai whatuki au tau tai whemari e kia. Ka koe whamanatu ka tau tolo. O ku tae fie mari e pehe, mo fie fia pehe, ai ka kai kotoa pe i e ufonua. Ko ngā koe nau whamauanga, ko ngā koe nau wharearea, ko ngā koe nau kuputaki i he ngā hiuhinga e te. Ko mea peke tau hanga i o furihi nau tō.
ka pau na whapopula i ka. Ka pau o ku whapopula i au he tui mo hou e ki, mo whareare a, mo upu, pure mo whamauanga. O stake ai i ukawa i tōku. Ko tāna mo. Ka koe kai ke ha uhinga e koe ke hanga tāi ka tamako ni whapopula i au. Koe ke nau whapopula i au whamiri, o kaua tāina e no whaitonga, koe ke whapopula i au. Koe api, koe whainea kai ke kai. Koe ngai tōno no. Koe ufakau kaukane whai he kuohiri. Ono whai samala krispohiva mo e patoa. O au mai ke hau, koe ufakau kau hala ia. Ki he tuunga to. Nai tōnu pika te au ka pāna e whapopula. Ai konistutone mo e lao whapopula i ki tango. Pe aku bebe konistutone mo e lao o e whanua kotoa pe kuano. Mālohinga kuano vai vai hanga. Ngā were vai e whamau anga, koe ngā ue he umea. Ngā ue e kupupuri. Kara koe ku whoki mai, ko tuire ko ulawe atu ki he mea ko ke tokanga mai kia. Kai. Sima koe e whamala pita matari e te uku whamala mai e roi koe whinga peke maala ala pe maala ala pito ai whamatala mo mahinu i ta whaki ko ia koe whakauka ma winga whiota ko ngā ko te taimi ko te taimi wāwe whiere taimi he ahoni ta polokala maa ko ngā ku lahe tau tala noa ke isi uko i tō ngā pe ko maa whana whoki mo mahina ngai tala noa ko isi uko i tonga lea he taimi hot a pito ni hau he social media ko whakaukau koni ko hanga o tuku mai koni he whiawhini ka pau na tau na whapopula i ki tau tolu e whao ngā pera tonu lewa ke whahoko lewa nai li riu pera mawhainga li riu ki whahoko ka koe tu unga ka koe o ku iai na kai ke whapopula i ta taha na tau a taina pe tau tolu ko ke hui e nia ku whakaukau ko hake mau pe ia i he ngai tāla ngā na e tau taina peka kai tokolai o mau tokanga na tau lia ki he lahi ko koe hau e ngai pure a ngā lulu tawa koe loto he pure a ngā mlahi ko koe ngai whonga koe ke lawa he whau ngā ia ke tātā puni ke ua more tufano ia pa anga koe pure a ngā i ngai tāla koe ni whahoko i social media aia ku e where ranga e tuku a ki tau tau whapolitikare te whako ia. Toga koe pare malahi au pito ia pa ko ustanoa pe au ke ai tonga ka koe ai konga e tau polokalama ko talanoa ki ai pe ko talanoa i he polokalama ki tonga ki e pare ma ko ia ke tau whenga ke whaito. Koe. Pea kui kai ko pare mai o ku makehe pe i uniki tonga. Pare mau hoko e ngai whonua. Hoko e ngai whonua he koe mamani koe ni koe mamani ke heia me mamani o tau whahau. Koe mamani koe ni o kai ke tau toa lava ta tolo mo ui pe ia ki tau tolo. Ko pau ke tau mo ui ia ki tau tolu, pia tau tolu mo ui, ko uhinga koe mamani koe ni. Pia uposi hai. Koe kawenga ke heia, ko whemao ke utalanoa ia toi foi. Proklama hoko ia ki e humai ai mamani koe ni. I ngahi toka te rini ke. Pia mo ngahi whaunga ke. Ko mena ai ki utalanoa ki tonga ai ahonika koe. Ke lawa e proklama koe au te whai monika. Nai ke ulawe ai he konga koe. Koe mahu inga koe e ku whenga mwelo au ke talanoa ki tonga pia mo wahe atka ki mo tolu i e VP o wena. He o ku whihi au pito ai mamani koe ni. Pia koe kulawe i tonga, hange ku mo mea mai. O ku ikai ke whakatoanga i pe i loloto ki ai ho tau kautaki. Pia koe whatongia rewa ke mau talana.
Ko ngahi toka te rine whaka ekonomika o kumulahi. O kau behe whauki koe whoi alange te a ekonomika i kai. O kui kai ke tau toi pure ka tau tō. O ku pure i ki tau tō meitua. E toka te rine ekonomika e fiha. E toka te rine politiki e fiha. E toka te rine lotu e fiha. E toka te rine whasosiare e fiha. Pea kou whaamu ke hoko ate ko kalama i tō ngaha o se kalanoa e tau whahau me tau kahi. Ki kalanoa he utoka te rine. O kou whaamu. Pa kou whaafoki mai. Koe palofesa koe ko e peri hau ofa. Pena e kau pia palofesa puta heo. Ko palofesa e peri hau ofa ia. Nei tau lea mahino pe ia. Ke oua te tau tari hapaanga mei muri. A foreign aid. He koe tau tari kau whanau nope. Koe tau pōpula ia i e whanua. Pena e tā e peri hau ofa ai sipinga mahino. Ne kai ke ni ngāwe ake ia hapaanga foreign aid. Ia o ke hene pekia. Na ne whakatua e kautaha cultural pe moi art efficient me sit pasiki. Pea aku nau ke i whaipe he peo au ke hau. Tu ke kato ki a taimeni. Nau ngā ua pe. Ke mau pe nau seniti ke whai ake. Whai ngā taa au pito ia. O kui kai to e lava ia i tonga. Na e whai e mea koe whakatau passporti. O kui kai ko ha foreign aid. Ki mua aina te kai kia ha foreign aid ia ki tonga. Mea tau whahau. A mai ka kunsa lote. Tō kamata mai foreign aid i ono whaawa e tau whahau tu pou wha a tonga ki muri. Whai whakatau passporti na i kai ko ha foreign aid. Ono whata ke whakatau e tau passporti ke mau mai seniti. Neongo nai ukonga hai nai kai ke whakalau ka nai whahoko. Ne mau mai tau seniti. Pato whai ano whatonton ke kapi e ukupu koe. Whatau katoa e mamani e nau passporti e ke totonge lau afe ke mau ha passport. Koe kua mea i au. Koe ke whai. Ka koe kupo ini na e i kai kore foreign aid. Ai fo i wau koe. Koe ato e tau passport kai whatau. I ere me ngai proseki na e whainga ke ai tu i. Koe ko ngai prosek foreign aid. A tau whahau tu pofa. Kana i mai be ngai proseki ko ia koe lana ha. Pe ai ngai proseki na i tō. Koe u whainga mai mua pe ai tamata. Kana i kai kia ha foreign aid. Ko ngai proseki pe ai tu i ke nau whakawhetong ngā ue. Moe whatongia. Pe moe ngai whonua koe nai aro kumi proseki. Pe hauewa kau pe au koe foreign aid. Koe mai e sirini. Ka mau kaumai. Hange ko kānoa koe ke kupu e outside consultants. I e ukupo e ono e taka noa ke mai wahama inspiration o pao. Ta bureaucracy. Ta mai kauwhinos. Is koe ko bureaucracy, external consultants. Koe external advisors. Ka koe hoko mai koe e ngā hipure a ngā talo e tau liliu whakademokarati. A liliu kou pehe koe liliu whakademokarati. Koe koe liliu whakademokarati ka te au koe kia me whakademokarati. Nea is whakademokarati pe ki mua. Ngai te whito i whakaukau na e tau wha. Fui liliu mau e ni. Tai whakademokarati e mea konu hoko. Kai ke talo e whaiwe liliu mo e tau hau. Pare mia ene e fiha. Me hanga whaata, pe nau whaata.
ke hau ai kau external consultants amuli ke hau amuli. Neus kamata ki mua kai toi kovia nge talu I he wafe mo fua mai ke hau. E fotu ai mo le au kai mau pau ke mea ko ni pe le kamata ni fe. Wai mea tau patseti ko support patchet. Boleh tau patseti. Wala mai ko tau patseti. Ko mea be mo ni ai me pesete ni manoa ko ai pa anga be. Ko support patseti ko ke ni lopo ko mea le kamata ni fe. Foi mea whakamai o whai ke tau patseti. Pesete whanoa ni manoa tau patseti ui ko support patchet. Ui ka politiki, ui ka minisa pa anga ko ni. Ko ke asirini. Ke asirini. Ai pega tau kumi kore. Minista amo le CEO ko tohi kore pa. Asa mela kiriso whaata ke whorauta e misa mai. Ai kauseina. Oku tau pōpula na kōsilea ki tonga I e programa he tauni I e wawau ko intaha e wheka. Kowe ko whana I he wheka I umea ko ni tonga I tau pōpula ki he ngai pure ana muri mo e foreign aid. Pau whehui hanga tonu I ka anoa ki tonga mawa o sene mai ngai ua me. Koe hai uhinga na lea ai ampastoa pe koe hai komu saina I tonga o tala mai ko saina moi au kune whafafunga e tonga I General Assembly United Nations. Pana kulea ki tonga hanga tonu ke paremia. Pe kua nau tari ke mea koe. O kutotoni ke manatui mau pehe pure nage ki hata hai fetuka. Kana nau talange o ku hala kana me doton ke whakahoko atu ki hai kom siaina. O ku ikai ko siaina ia pe koe ampastoa ia pe hai komo o ku ne whafafonga ia tonga I United Nations. He ku tapu ia he lau whawahapure anga. Pea o ku te eki ke whakamofua. Pea koe tau sovereignty. Koe tau taina whakaluku. Koe tau atai, koe sovereignty o kua. Koe sovereignty o nofo he tui, o kau mamalo ai, koe sovereignty ka atoa ai whonua. Mea kotoa pe fo I maka moe ha, kuto I he malu pe etu. Koe sovereignty ai whonua, koe sovereignty moe tau ataina ai tui, ke tuu koe tui, e koe tau ului. Ko sovereignty ko me ena whatupu ia e Thomas Hobbes. Whakau koe. Ua koe. Koe ku whehu ia koe ki tonga koe hae uhinga, koe hae uhinga na kai ke rea ta ke tala ki siaina koe ni o ku ikai ke nau whafonga. He o ku ia e tau whafonga. I New York. Hae uhinga. Totonu ke talange ke whakafoki mai e ne rea ke whonua. E koe mea koe nai tokanga kia e peri, koe mea e au tai tokanga kia pala ofisa whakahelu, koe mea e kou tokanga kia e profesa kustil mahina us, tala noa lahi a mahina kena. Tala noa lahi mo hua kau ke mea koe ia. Pako ke mau ka anoa at mau tōu, whamoe more at koe ai ke mau kau kia hai. Ki malu e tu, I pe koe malu e hau e. Koe mau tala noa ma tōnu he ui siu ke malu katoa ai sovereignty mo e tau ata aina e whonua. Hena e lava tau whahau o tau, pana ni lava whakahoko o tau ata aina. Ne kai ke ne whakakau mai hamea mure ka, tuke ka misnare na nau I loto na e nau whare I kia I he tau I. Ke au whakatuku e tau whonua, pe I kuna tau wha. Na ne lava ta ofi a fisi moha amoa, na ne lava Nau wheroto I aroa maafu, na whai ko au noa mai. Ke ngai ke pafoki mai a fisi. Pe uhinga I taha whema uke ua kau maa fisi he tau. Ana henere maafu ke tau uke a fisi a ke nau mo ke te rege rei ka tau tolu ke whenga I ke wharerei ki tau. Mana wahe a moa na pehe ke tau to ea uange pure I nau. Koe foi whaiwa, ka noa ai ke I whia a moa.
Afrika atoa Amerika mo Britania mo Faranse mo Ferfua sia mane ke o te nau kau mai ke tau foi tau whalo ka whonu. Seke ke whonu. Tau ai maa pe ngahi haape ko hae malo. E ke tai hau. Hu mai katolika kai mina whae tau na ke peke nau kau. Iai pe ngahi mena nau asma iai haape la buka whalauka. Na e mate pia toto ata e whonua i e tau foi tau whala whonua mo e tau ata whahau me tau tai ke malo i tau tolu me ngai whonua muri malo i tau tolu e tau tau atai. Pia toki o mai kau taki e au. Whakatau maa atu ki tau tolu. Kau katoa tau pare mia koe ni hao koe ni. Malo di wano pena hao ka ke mo re tu ha ngai mena ke mo na ngai mena ke fa tau buta do ne mo ko foreign aid pena mo la tom e ku no fo porque te lava fo no ai asio yo no pure que na to que foi ta fa ki ko foreign pero que te era hata ka te urea pe auia. E ai aho i tala noa ai, e tau tangata. Ke mea konu whai kau takito. Pe mohono tari pe e whanua. O si ako i pe e whaunga koe ni o e ako i muri e tau o ako ai. He makatunga e tau mo ui i e toko ni me muri. Tuku ki hane e tau ofa ta tōra kai tō mākoe mea ke hei e tau ofa. O tā noa tau e foreign aid koe no kupure e ake whanua. Pea koe me vai kau taki e kuna autori mo whiri e foreign aid. Ke wira au whai te tā noa ke moe ana i moe uhinga i kina tau kaku. O se hanga ton pea e ti rengo lea ngai pe noro la rahi ngai ti le iau e ti ta no hanga ton pea ke foreign aid. Whaleri hai whanua. Okay. Maro pito e profes, koutui ko ose tatai mi ke ahoni. Pea o ku mawinga pito e ngai ka venga ko ni ku whaiketa no he ahoni. Te tatai whoku ma pehe moni te wika hao. Ta whinga ke tā o ki he hopo sula i kalisi. Pea mono whiri koe ka sula. Ka pau pēa hamea te ki toi whie whama opo mai aki. Te tuka ki i tani koe ake ke te koe ki mua ke tā māwa he hoatani. Malo me ki tom, malo ke mu ke mea mai, malo e whai whatamia. O ko nofa whakau kau, e ko tau kawe, o whemau ke Saupulu e foi sistemi. Pena e whai pēku whaporo kalama viti o ki mua, ui pēku e tu whunga whanua, alo au, pera ku ka ofi ia, ko i ngā e ku ha ko e nea tō ngā pēku ko i bi o e nā ta ofi atu e ka a ien, e tu whunga whanua. Ka ko ngā i viti o ko ia, ka pau te mo mea ki a e Facebook a, mo i YouTube na, ko skamata tā noa au whemau ke Saupulu. Ko mea kono whotu mai. O fie mau ke tau to e sio. Ke tau to e wakai. Ke tau to e whatonu tonu. He koe foi mea kona e whai wa fe hongo fu. O kui kai. Ke fie maare au ke amo e lo hau. Para ko whamanato ata ki mo tolu, para ko hamau toki lea. Na maulea ki mo. Pea maulea he wafe maa no pea maulea i wafe maa maluo hau ke wafe he hofu. Mea pe koni mea tatau koni ko karanoa atu. Ave submission i liri fo politikare ke tuku ai fonga pule kai talanoa e u isiu ke mahino mo veteki ke whau mea e whaunga fo. Submission na ako e ua, submission melo au, profesa mahina, profesa waka.
o sko ia ki mo ko wa fe ngo fu ma to fa o fo I report fabricare ki tamatu I pe ka to ko lima e tau ta no ki mo mahalo e ke ko ne ngalo ke wa ma aya e ma winga fo I report ko ia per na mau fa che classify ye intelligent information policy mo lao ko foi podi che tu ibe problema ka ko ulave che hai per ko tu ibe na fio che foi podi me ni ma po professor huwa ka ke to ku po tu ibe ko tu ibe rai me ena ni ngao aki ililiwe wa afe ngufu Afrika kana kai ni ka ro ai u ngao ko ne fa itu ene so mai ko Perché quando si mamma tu che si va a report ko ya kono pepa ko te grava foto Fui da tal peta Wena ka no ai na ma foto ai o me ma huinga. Perché ma due fa per riporta tau o ka fa sa pu. Ka ko me ko fra ha mo va I nai programa ko ni. Fa o se aqui. O ku fie ma ke fai ai kapi mono ke o mea na os fai he ua fe ho fu ko fe ho e ko no fo mo ani ko ha o hina o ku ke nga ue a ke pe he pare mia nga hi ma fai o ku kai fa ko ni su tone e kai fa la ka o ku kai ke lava e fa ma wa nga mo e fare area o ue pe o ha o ge dia o me ko ni help na hipe ai ma fai pure ia pare mia I o me ni I hange be ko la ma fai pure o drum e o me ni ka do glama pe hano faka ilo hange be ko drum pe e faka ilo o ke se ni ko ke tau ilo pe o he ko tangata ko e lawa Shakespeare me pehe. Power is to be abused. Ko e mawhai pe ko e mawhai pure ke mamau pe ko no anga. O kala noa kia e filosofa ko si ngaro ke te au e filosofa ko ni Itali. Kano ala ia ke ko mafai ia ko mafai pure ono nga ngai ke kaha I pe molo ia ki pa ko no fo fa ka ke ai ka fe mau ke fai tau sio fa le reikia te tatawa tu he tonga ngani lo fa po te tau to ki hoko at ko fa la ia ka ko e malo po ka o fa ke mo to ko to pe me ama na fai ku to lo Malo pito e profesa to Itasio si Olaftani. Ko ela vai e tau proklama te funga whanua alo au ki he hoatani. Te whawhet ki motolu ki he moni te wika au, tani ta tau pe. E whahoko toi e tau proklama te funga whanua alo au ki he aoni. Malo apito ki he kainga ma whanong koto ape, mo tau whi au mai I he proklama ko ni. Io, e tonga kataki ko Nico Machiavelli o Italie, na uhinga ke ane nai. E mahuinga ke ai tala noa ka Nico Machiavelli I e kaha ue, ko ne eula ngā ue ake au ni e ngā he pure ana whare mokakani. Ko mo whanau peke ngahi fotu tu tala noa whahoko atu. Lahi apito pe ngahi ka veinga ke whaihana tala noa e atu. Pea me he te funga whanua alo au. Ka te mawhinga rea ma le rei taha ke whakahoko atu pe ia o whakatatau ma ngahi isiu koni. Pea peheke ngahi isiu ko kokolo tonga e tau whanonga. Ka mō mea, tau toki whelomaki I he proklama a pongpongi. E malapito, profesa,
Ta mawae ka toki whilongo a ki hui kau. Nofo, yeah. Yo. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, peke manatu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia upi iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ua lau I tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewhauhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, oku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ke abe ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pēa tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke tō rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai peki ha mau ofisi. I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau. Peko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea program a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he Otongani. I kai ngata ai ka whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawenga aki foki e tak mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mkakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi aki. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pe a hiko veve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa ia ea o maa mo fo'ou. Na ko I whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea tokoni, kai lava ke tau mo ilerei mo hao me ngahi mahaki tau te whito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ko atu eni I hanga lelei ai Tonga Tourism. Koe e ongo lelei e nia ki loto Aotearoa. Kainga Tonga, ka pau o ko ke whakaukau ke whitongi a hao melere aki ha melere fo o e kuonga, koe Chimana Wholesale Autos o loto o tahuhu, ai kaudaha mea lele ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki, o ta tawa I be koe hatu unga o ke iai. Aia e ne whakaofa e nau mea lele fo o, pe te maa o whiunga, mo tau wivi whapanga. Koe Chimana Wholesalers o loto o tahuhu, e o toa e veni 4-wheel drive, kehe wau ki he tau wafi wanoa. Veni whamiri se avalu, se honfulu mo se tahaua. Peka lau ke mau ka oua, whaka of atu a melere. Whatonga iang e mau klasi veni manakoa ki he whamiri koe Mahintra tau wafe wanoa. Oku sea fitu, alu ki whale lotu pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha onoana. Pe se te pe ono point hiwani mai interest ke totongi whafoke. Tō orewa ho telefoni o ke rea mai ki he noa walungeau wha ono ua taha, pe te au tono mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana Wholesale Autos I he noa walungeau wha ono ua taha. Koe whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lotonga e tau whewhauhi pe mai mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lawe manua e ngahi community kehe pe. Pehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolotonga e tau e wangafulu tupu ko maungau e langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā weni, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaaunga I ki ho o ngā we,
Pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngawe leipa maau I kai hatatongi. O tatawai pe ko e hae whahinga ngawe langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Mehe ngawe sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe ko e hae pea whahinga ngawe langa o kuke fia mau ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whaai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngau e ofa o ku mau whahoko. O ku hounga ki he Faustina Construction, e ngā he tāpua ke mo ui o tau inasi koto ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia I he ngau e koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu noa taha wha ua nima ni maono no noa. Malu noa taha wha ua nima ni maono no noa, I he Faustina Construction. Opunga matai I wakumala mafaka topo langi. Lelei e lia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau I ho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina I ko e aki hatotongi mātu a whakatui. O ki kai ngata he mau awe uta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo container mea kai aisi. Tuko taha I he mahina kotoa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. O kei hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea o paanga pe wha e walungeau a e mau container ki wawa I Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe I hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha pe talamu ki ho api ke wha o whia maalia I ho uta te mau toi pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, fia tokoni, pea loto I whatawhata.